Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa a re kgololosego ya Afrika ya paka eno e tla bo e humanegile ntle le maatla le maano a bašwa. Ramaphosa o ne a bua kwa kokwanong e itsegeng ka Liberation Movement Summit ya malatsi a le mane kwa Ekurhuleni jaaka motsamaisi wa kokwano le moeteledipele wa African National Congress. Kopano e letse e thankgolotswe maabane mme e tsenetswe ke makoko a kgololosego mo kontinenteng a akaretsang ANC, ZANU-PF le Frelimo gareng ga a mangwe. Fa a ne a eme kopano ka lefoko go sa le gale, presidente ya ANC a re kgaratlho ya segompieno e lolea ntle le bašwa. Our movements were built through the struggles of the young people of the time. Today, we must rebuild our movements the same way. The impatience of young people is not something that we should fear. It is to be welcomed because it signals the determination to strive for a better life, for a more just society. It is our responsibility as liberation movements to draw on that desire and that energy to undertake a new struggle. Presidente ya ZANU-PF ya Zimbabwe o tsibositse gore Afrika e tshwanetse go ela tlhoko tshosometso go tswa kwa ntle ga kontinente ka ntlha ya fa se kanyeletsa makoko a kgololosego. Your Excellencies and fellow comrades, in March 2024, ZANU-PF hosted the meetings of the leagues of our parties, wherein calls on the need to jealously guard, protect and promote the revolutionary agenda were loud and very emphatic. This session of summit presents us with another opportunity to review our experiences while also consolidating our shared ideals, principles and aspirations for the prosperity of our peoples. Kopano eno ya malatsi a le mane e tswelela ka moso. Ditokololo di le 5 tsa lelapa la Mankanye tse di tlhokafetseng mo molelong kwa lefelong la Baipeila Olivenhoedspoort kwa borwa jwa Pretoria ba bolokilwe kwa motseng wa Mankaonyane kwa North West. Botlhano bo ke bagolo ba le babedi le bana ba le bararo mme go begwa ba tlhokafetse fa ntlo e baneng ba etetse ka fa go yona e sha dibeke di le 2 tse di fetileng. Ka nako eo mapodisi a Tshwane a ne a tlhalosa fa ba tlisisa dikgetsi di le 5 mme go santse go sa itsewe se se bakileng molelo o. Go begwa fa batlhankela ba ditirelo tsa tshoganyetso ba lekile ka bojotlhe go tima molelo mme ba ne ba retelelwa ke go tima. The family had perished in a very painful way. And we then decided then and there in the afternoon to form a task team. The task team mereko yona ile gore e tshwanela ke go lebella gore go diregang fo gae go ka kopiwa dithuso kae, who can assist us. So e be le gore as I was going home, coincidentally ka kopana le Soli, the owner of Memory Funeral Homes. And then I broke the news to him. And Soli said to me, how can I help you? Whatever help you can provide to the family would truly go a long way. Soli there and there, without any hesitation, said,
Dimmasepala di le dintsi kwa Free State di faraferwe ke tsamaiso e sa lolamang, tiriso e botlhaswa ya matlole le go retelelwa ke go rwala maikarabelo go go bakileng gore di phutlhame. Seno ke go ya ka komiti ya palamente e malebana le dipuso selegae le merero ya segosi. Komiti le keletsa mokgwa o montšhwa wa boelatlhoko kwa Free State o ikaeletsweng go samagana le tsamaiso e sa lolamang ya dimmasepala le matlole. Telo ya komiti e behile pepeneneng tlwaelo e maphempe dimmasepaleng tse hulang ka thata. E bontshitse hore bommasepala ha ba kgathalle kapa hona ho ikamahanya le melao ya kgalemo. We have found out that the CFO of that municipality was wrongly become a CFO. And when we exposed that, they didn't want to explain honestly. And it's one of the problems that we have with our officials. They just lie. Ho tshela leqeba ka letswai, Ramotse wa masepala wa Masilonyane o qoswa ka ho ya matsatsing a phomolo ka koloi ya masepala. Athe mohlanka wa tsa ditjhelete o ne a ina le nyewe ya bomenemene masepaleng wa Mafube nakong eo a neng a hirwa masepaleng ona. We therefore, Chair, are sitting with a challenge that we will have reached a court situation by now, except that we had issues to clear with the state attorneys in relation to the type of attorneys we needed to deal with the questions of municipalities that are appointing outside concurrence. Masepaleng wa Kopanong le wa Mafube hangata basebetsi ba qeta dikgwedi ba sa fumane meputso ya bona. Athe ha ba ifumana masepala ha o lefe tjhelete e hutsweng ya dipenshene mo e tlamehang e lebe teng. And yes, before our employees can even retire, it becomes a challenge for them, as they are worried. Even when we engage with them, they are worried that what if I retire and I'm not going to get my money? And this is what causes the demotivation in our employees. Ditaba tse ding tse hlahelletseng di kenyeletsa mathata a batho ba hirwang ba sena mangolo kapa bona bokgoni. We must begin to see a turnaround of municipalities, and if there isn't, then we need to know who has neglected their responsibility and there must be action. Komiti ya masepala e re tlwaelo e mpe ya bobodu le tse ding tsa ditlolo tsa molao di tlameha ho fela masepaleng. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Barati ba mabelo a dijanaga go ralala Northern Cape ba thologetse kwa lebelong la City of Diamonds e leng tiragalo e itumedisang go gaisa kwa Kimberley. Kimberley ke legae la tiragalo ya City of Diamonds le Monster Mob Raceway. Go kitikiwa lebelo la dikoloi le go bontsha botswerere mo go seo ba se ratang. Ke boitumelo jo bo seng kana ka sepe go ba kgweetsi ba dijanaga tseno. Bao ba tsayang karolo mo go seno ba kaile fa lorato lo dijanaga lo ba rotloetsa. First I was on quad bikes, and then my father's friend had a 3 to 5 IS. So he used to visit my father, and my father used to spin in the streets and all that. So then I told my father, no, I like this sport. One day I went out to one of the events at Trimey Showgrounds here in Kimberley, and I went to go and spin with one of the spinners my father sponsored at the time, and from there on I fell in love with the sport. I think I was like 8 years old. Bao ba neng ba tlile go nna karolo ya letsatsi leno ba re ba nnile le nako e itumedisang. I enjoy it, and I feel like this is event it brings people together. Morulaganyi wa tiragalo eno a re seno ga se fela ka lobelo lwa dijanaga mme ke nako eo e kopanyang batho. Okay, so the motivation for this event is exactly what is currently happening, to unite Kimberley, to unite all of us. This brings so much warmth, it brings everything that we need. Tiragalo eno e tla tshwara gape mo ngwageng o tlang mme balatedi ba dijanaga ba tshepisiwa gore e tla nna tiragalo eo e tla ba itumedisang go feta. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC Kimberley. Bathumi ba Afrika Borwa Erin Galaga le Rebecca Meder ba reteletswe ke go qualifyela makgaolakgang a kgaisano ya bosimega jwa World Aquatics kwa Singapore. Galaga o konoseditse mo maemong a borataro mo sekamagaolakgang sa dimetara di le 100 sa go thuma jaaka serurubele. Fa Meder a konoseditse wa bosupa mo lebelong la dimetara di le 200 tsa mekgwa e tswakantsweng ya go thuma. Peter Kotsie o tla bo a le gareng ga maAfrika Borwa a thumang ka moso. Fa gaisana la lebelo la dimetara di le 100 la go thuma ka Santago.
Motho di ne di le kalo tsa segong jono kgaso e latelang ke a Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa tla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle